سوات تحریک انصاف نمگا جلسہ کرنے کی سرا الیکشن کمیشنر مثلا وزیر عمران خان، خیبر پختونخوا سر وزیر محمود خان اور بنجائی وزیر نوٹس داتگاں نوٹس ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر سوات نمگا شنکنک بتگ نوٹس الیکشن کمیشن کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی سر دیگ بتگ گچنکاری کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی سر الیکشن کمیشن نمگا داتگی نوٹس مزن وزیر عمران خان اور بنجائی وزیر اسد عمر اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کو تک آمد گسل رجسٹرار درخواست اراد جتک اور واتر کو تک درخواست گوشک بوتا کہ قانون سازی ذریعہ یا پبلک آفس ہولڈر الیکشن مہم باہر زورگے اجازت دیگ بوتک دریکارانی بنجائی وزیر شاہ محمود قریشی گشتک کی ضمیر سودا جنوں کے باسکا اسمبلی باسکا کس داشت کت نکا اپوزیشن ایجنڈا یقینی کہ عمران خان کے عہدے دور کنک بھی ای دورہ جمہوریت انچو تاوان رستک ہچ بر نہ رستک پیپلز پارٹی و جمہوریت مستر علم بردار گشید بلے جمہوریت گیش تاوان رہ گئیں گوادر حق دو تحریک بلوچستان اپیل سر گوادر تاریخی موٹر سائیکل روان کی کشک بتگ روان سیرت النبی چوک درد کو جی ٹی اے گیٹ دیمہ آسر بتگ ادرگت حق دو تحریک بلوچستانی سروک مولانا ہدایت الرحمان گشتک میں جوہد دریا وردانی حق کے ہاتھ رب ہو گیا وحدی ٹرالر مافیا کراچی پورٹ بند کا در قانونی ٹرالنگ لوٹ مناری گوڑا گوادر دریا وردان وتی روزگار رکھنے کے ہاتھ گوادر پورٹ ہم نو بند کت کنا کوئٹے ناشرکاری حترہ سببہ درستی وانک جاہ دو روچانی واسطہ بند چکاس محتل دارک بتگا سیول سیکریٹریٹ ہوئی دیگا کارگیسا سیکیورٹی ترندی گام گیش دورک بتگا ینگ ڈاکٹر ہم وطن زہر شانی معطل داشتہ مسلم لیگ کافر آشون و پنجاب اسمبلی اسپیکر چودھری پرویز الہی گشتے کے پی ٹی آئی داہ بگردہ دوازدہ باز کا اپوزیشن نیمہ گیا ای باسکا میں گما ہم گندو نے ان کو تک آگا ما اپوزیشن پلہ مرضی بکنی گوڑا اپوزیشن نمبرز بازا اتحادی گلانی باسک افدایا جانگیر ترین گروپ ہم مائنس بزدار گپ پکنے گئی خزانہ کی وزیر شوکت ترین گشتے کے معاشی چیلنجانی گردار کرنے کے خاطر آئی ایم ایف گورا شتگی وطی پادانی سر اشتر واسطہ ترندی گام گیج زرتگ ملک معیشت بازی چیلنج ابید نو محکمی نمگا روانی دومی افغان جنگ سببہ ملک معیشت تاوان رستگ